teorian zuzenean gaude. Teorian. Recibiendo tu contenido. Comenzando. Y ahora andan. Y ahora andan. ¡Ánimo, YouTube! ¡Zuk eta zure dileia! ¡Ánimo! ¡Ánimo, YouTube! Oh, YouTube Gaming. Además, en Benetan, además espilek izan ditu ya YouTube Gaming. Es nekien. Hostia. Holandan. Hostia, que me quedo sordo. Vale, ikusten danez, dena ondo doa hemendik, entzuten eiz. Vale, entzuten eiz, ondo doa, horrek posten nao. Vengo berrez, a ver la página de visualización. Kuriositatez, ez dut inoiz kotillatu eta. Chat, sugerencias. Hostia, que me quedo sordo. Se ayudan, de acuerdo. Hemendik itxegin dezaket baita ero. Osea, hemendik itxegiten duzuena niri hortik agertzen zait. Vale. Osea, hemendik erantzun dezaket. Pitxea YouTube Gaming. Hostia. Bitxea da YouTube Gamingeko zer, eta hostia, eta plugin egin dezaketa handiago da, txikiago. Bale, bitxea, nautxeko dute txorradatxo hau begirako tilatxearena, eta zuzenan hasiko gara Hearthstone Latu Euskal bosgarrena, ez baina niltxarto, bai bosgarrena, eta beste pare bat aventurekin gatozona, aprobetxatuko dut esateko, jazta, ja, Mezuki jaunarekin itxegin dudala, ja, eta komentatu dut, ja, ustea, eta hori, tokitxu bat gurdetzea Joñostiko Expotakuko Hearthstone txapelketarako, larun batean, guerdiko ordu 12etan, Joñostiko Expotakuan, bai robote txapelketa barruan, ai ama, harako zoramena. Bueno, en fin, txorralek alde batera utxita, joango gara egitera ditugun aventura berriak. Batetan dekogu hiru, eta beste honetan ditugu 4 etxai, bale, irabazteko. Venga, hor ikusten dugu. One, a page an hour. Gure interesatzen zaigun karta hau da, baina bueno, hau be, ja, sartuko dugu ikuste ezazuen. A crack! Eta hor dago bestea. Vale, eta gero ja faltarena da hau, ja Naxxrama zen, baina bueno. Ignora las piedras de control mental que hay junto a Razubius. Vale, ondo, inflige 3 puntos de daño. Ondo, hartuko dugu gure sacerdote maitea, edo gure apaiz maitea, hobeto esan da. Gure apaiz maitea. Pero qué dices, este David benetan. Joder. La luz me concederá la victoria. No es que vaya echanduin. A ver, vete a verlo hoy, visita, pero bro. A los suplentes. Hondo. La luz me protege. Vale. Venga, botako dugu momentuz, eta hor itxarongo dugu igual urringo txandara edo. Hirugatik zer botatzen du.
¿Inflige doble daño a los héroes? What the fuck? What the fuck? Mis estudiantes, devuélvamelos. Puedes pasar. Más quisieras. Devuélvemelos, dice. Que no me asusta. Señor de la muerte. Venga, a botar código un momento. ¡Hostia! Pisorchi. Vale, vengo Diego con X momentos. ¡Ja! Vale, aterako dugu hau. Sabrán qué les pasa. Hiru. Batengatik, Pena. Pena. Esos enemigos. ¡Hostia! ¡Ole! Primeran. Ondo atera da hori. Venga, botako dugu, sendatuko gara, eta hauekin biekin eraso. Ondoan, sendatzerako honek irabazten du... Ostia, igual soinua nahiko altu dago da eruditzen zain niri. Euskat jetxiko dut nure... Ha! Nire palo. Akatuko duz hori. Venga, hau hemen, hau sendatu. Hau bota. Este es mío. Esto Venga. Ole. Ja, nahiko fastiatuta dabil. ¿Qué? What? What happened here? What? Vale, me acabo de descolocar entero. Ayuda a la hostia. Son de moneda falsa, pero bueno. A ver. ¡Contra Instructor Razubius! Razubius. Bai, zeu una lagun. Concederá la victoria. Zeu una lagun. Vale. Tematen digu harria kontrolatzeko bere ikasleak. La luz me protege. Eta bigatik erabiltzen du zer? Tráeme acero. Venga, hor. Porque ez dut uste orain egingo zer. Vale. Uste nuen. Ondo, beitu, hori guztoko izan dut. Beitu egingo dio dan orain. Hacer eso. Fuera. Mis estudiantes, devuélvamelos. Ale. Tus estudiantes se vienen conmigo. Yo puedo luchar. La muerte no me asusta. Vale. Hiru eta bat lau. Puedes pasar. 6 zazpi sortzi, bale. Denekin berari emonda. Bale, ondo. Bera ditun gureko, ditugu lautaunt, odera, ostia. Another one. Bost. Eta hiru. Hau fuera, ostia, karta ona atra diguna. Hau ona, eta beste hauekin eraso. Venga. Orain ondo goaz. Vale. Vale. Logikoa zen. Venga, hau botako dugu.
Hau sendatu adibidez. Venga. Prender morderi eraso bakarra geratzen zaio. Deja que el dolor me hable. Deja que el dolor me hable, dice. Botako dugu hau eta hau. Aiz, sendatu garden, bueno, bardin du, ja, zebez. Hau zebera eta orain. Eta listo, eta horrekin ja listo. Orain bai. Con honor! Ole, bale menoko eginda! ¿Y ahora quién entrenará a mis caballeros de la muerte? Yo no puedo, estoy súper ocupado. Venga. Si te rindes ahora, le diré a Gothic que no te convierta en un alma incorpórea. Ondo. Ez da ikusten... Ostia, bale, barkatu. Bai, que segatik ez den ikusten. Ya está, orain bai. Barkatu, orain bai. Orain bai ikusten dira, ez naiz konturatu. Honto arigato. Orain konturatu naiz. Alzheimerra! Barkatu, konprobatu gold bada espadaia, bide batez, teorian, segundu batzuetan ikusi barko zenukete, beraz, pazientzia. Orain bai, ez dut aldatzea, ai ama. Gora dira Alzheimerra! Gora dira Alzheimerra! En fin. Cagada del siglo, Robote. Ai ama. Ai ama, amatxo maitea bedinketua. Gothic. El cosechador. Mis esbirros nunca mueren de verdad. Ah, Me concederá la victoria. ondo. Se le quitando la habilidad, algo me dice que va a revivir, ¿verdad? Luego una carta. Listo. O sea, la pulsen du karta bat, vale. Venga. Me protege. The light protects me. Ah, ondo. Horretarako erabiltzen duzu, benetan. Hori izan da bujoi visual bat. Bueno, gutxienez eskudo bien edukan karta. Vale. ¿Cuántos dedos ves? Nik nire eskuan bost momentuz. Sus almas te harán una visita. Ah, ondo. Venga, hori hor. Ah, tu héroe. Ah, ondo. ¿Esto duele? Ondo, gainera toki bat okupatzen gaituke, ondo, que super guai. Zaitu behar gara. Zaitu behar gara zuzenean. ¿Cuántos dedos ves? ¿Esto duele? Pizkatxo bat! Hola, ne... ¿Listo para esto? Vale. Kenduko dugu hau erditik, adibidez. Trako dugu hau, ea zer ematen digun. Silencia de un demonio. Perfecto. Tipoa demonioak erabiltzen ditu, beraz, ondo etorriko zaigu.
Ale, hostia pare, izan da hori. Eta lehen bestarekin ez da. Akatuko dit honekin. Ba ez. Eta gainera ez dira de abruak, osea... Venga, ba, zeu sendatu, eta zuk, jazta. ¡Chao, Benuto! ¡Chao, Benuto! ¡Gothic el cosechador, Gothic la mierda! Izan da hori. ¿Cómo es que Gothic no vuelve como espectro? ¡Venga ya! Txiste txarrak ez mesedez, joko. A ver... Los 4 jinetes son mis caballeros de la muerte más poderosos. Estoy deseando ver el resultado. Los caballeros de la muerte más poderosos de Naxxramas son los líderes de la guardia de Kals. Toma picarta. Joder. Orain bai ikusten dela ondo, ezta? Orain bai dena ondo. Vale, primeran. Battle Taja, ba oraintxe bertan. Battle Taja... Beitu, idatziko dizut. Esango dut, alan bere, idatziko dizut oraintxertan txatean, baina bai despera idatziko dut ere, bale? Roboute, hashtag, 28/42. Hashtag, 28/42. Venga. Uste dut, ondo idatzi dudala. Idatzi dut, baina baita ere esan dut, holan... Bieta... 28/42, roboute... Roboute, 28/42, bai, ondo, vale, primeran. Primeran... Turururururum. Vale, venga. Eta guazen. Gogoratu, larun bat honetan egon monexera expotakuan egiten... ¡Txapelketa bat! Kriston parece mango date, baina, bueno, ya que... ¡Jode! Hau, bat zehazpiak dira. Vale, osea, seguridazki akatu beharko ditugu hauek hiru, bera akatu baino egin beharrean. Vale. Vale. Baile. Pum. Oh, heldu zait etxebu jauna. Venga, onartuta. Jo, meretxean, bueno, nik inguruan nabil, justo ora. Vamos, Feliak, nos divertiremos un rato. ¡Basta de palabrería! ¡Que vengan! Vale. ¡Miserable Fiorica! ¿Me has llamado Fiorica? Hostia, zesten gara sekretuekin. Baina bakatik. A ver, zer ematen digun. Gogoratu nire apaizaren mazo hau ez dagoela bukatuta, Daukat hortik listas produte, eskoldu ez dudala. Estoy... Venga, hau, hombre! Zut hemendik, bai, hementxe daukat. Hementxe hau, hementxe hau... Puto! Zer ma falta zaizkit bi karta. Uste dut bakarrik bi karta falta zaizkidala. Hala! Lidia con eso. Oye! Txo! Normala, zazpi bizitza bakarrik badauka ulergarria egiten zaite kontrarrestatzeko hainbat karte izatea, Venga. Jode, benetan, aski da! Beste sekretu bat! Venga, 3 eta 2. Eta hau ikutzen badute, hilda. Espata. Koitadu, Le tengo a su por llamarme nenaza. Ah, hondo. Hondo. Sendatuko naiz, aterako dut hau.
Hauan en kontra. Venga, hortxe. Momentuz. Ah, ondo. Eta gainera honek lau sortzi bat. Nekauen eta... Pentsa, ez da, osea, ez ditu karta oso onak, baina pentsatzekoa da, Peitu primeran. Lau, bost eta bat, sei. Eta sei egiten dugu. Ah, bi karta lapurtu. Bost kostatzen zei horietata. Jode! Benetan? Are you fucking serious? Bai, lo que tú digas. La plaga te consumirá, dice. Pero ya me puede salir algo pasando neta acá porque vamos. Buah. Buah, salvado por la campana, chaval. Buah, salvado por la campana. Ya está, galuta. Se justu nuen hor. Bueno, haren errepikatuko dugu lasai. Gutxirez mekanikak ja ikusi ditugu nola doan eta zer egiten duen gutxi gora bera. Las chicas son guerreras. ¡Claro! Momentuz mantenduko dut. Karta ez dugu etxetartzo karta hauek. Las chicas son guerreras. Huye ahora que aún puedes. Vamos, Feliek, nos divertiremos un rato. ¡Basta de palabrería! ¡Que vengan! ¡Venga! ¡Y será Bleorica! Lasai. Ostia, beste bat. Asendatuko gara. Pazientzia bigarren hori. Jode, jazten gara sekretuekin. Me cago en tal. Botatuko dugu hau, bada espada. Izateko enparat karta. Oh, silentzia honez, bizlo. Zuk adibidez. Listo. Ataque o más. Oraintxe hartan adibidez egin gure larritasuna da, hau biak atzea, ja, hau izilduta dago. Orduan hemen konzentratu behar gara. Nora, orain ikusiko dugu, edo. Oh, Nova bat, que bien, que bonito. Hoy comemos con Isabel. Aterako dugu hau ea segiten duen. Ah, ondo! ¡Qué polito! Eta azkenean banan egiten dau min, kabroi honek. Kenduko diogu, baina zuzenean. Arma gabe. Bale, bat agatzen du eta ez da suposatzen dut erasuko duela kreatura batekin. Suposatzen dut, Ah, ondo! Ondo! Bueno, gutxenez que no diogu arma, ni tan mal. Venga, fuera. Ez dugu zer egiten argit... Jode. Aski da, txo, aski da. Ba, Nova erabiltzera gartuta nago txandonetan, bizirik irauteko momentuz. Josten zaitala, bi min. Hombre, egin dezakedanak da, eta espero dut bera ezin izatea kontrastatzea, hau... Bueno, guztiekin bai agatzen duela. Vale.
Baina gutxienez nobarako no erabil dezakegu. Vale. Nire egin de genezaken oneri min bat gau, tío. Sin dugu. Vale, hau. Cabrolla! Berritu kreatura kantitateak hemen. Vale. Berserkerra... Hala, venga. Berserkerra izan daiteke aukera ona, kasu honetan. Kasu... Sí, es que es el casco chebu. Igual Berserkerrarekin. Behar da Berserkerrarekin. Es que ematen dena baino zailagoa da, ¡Los 4 jinetes! Me voy a cagar en los 4 jinetes. Vale, lo que tú digas, majo. La victoria. A provokar daukago, ondo etorriko zaigu. Eta gainera horrekin duplikatzeko bizitza ondo. Invasor, huye ahora que aún puedes. Vamos, Feli. Jazten gara sekretuekin. ¡Basta de palabrería! ¡Que vengan! ¡Venga, miserable Llorica! Isilik egon. Tú por Yorick vas a ser el primero en morir. Ondo. Aukera ona da egiteko honekin. Secreto, cuando uno de tus esbirros muere, lo otorga 3+2 a una... Vale. Gutxi gora bera, lerro, osea... Karta berberak txanda berberetan jolasten du, gutxi gora bera. Ezak eguna dago atera, eta izango du karta bat akatzeko hau, ezta? Bai, justo. Ez egiten digula umin. Bueno, bi karta gazto egin ditu, ondo, ez dago txarto. Aterako dugu boskatik 3 eta eguan page. Listo. Eta 6, ya mi que... Hori da Epic Fail, baina, bueno. Kentzen badute, pues kentzen dute, tampoco da ningún tokira, ya intentaré retocar el mazo de alguna forma, baina, bueno. Bitartean me entretengo, ojo, Gainera uste dute, kentzen dutera aventurak edo, baina ez kartak eta bar, osea, egiten dute, osea, ez da berez, ez da guztiz kentzen, esan ahiltzatoria kurriduranagatik, osea, kartak ezin dira eragili edo horrelako zehozer, edo joko modu konkretu batzuetan erabili aldieira edo horrelako zehozer, ez dut oso ondo gogoratzen movida. Venga, hau se verá. Mira sigiloan. Que lo que tú digas, pesado de lo loco de los caballeros. Eta kentzika dute, pues kentzen dute. Tampoco, ez naiz zoro bihurtuko. Eta zian gaina jartzen dute... zera, espantzio berria. Bost eta bikoiztu bizitza. Y tú por llamarme nenaza, el primero. ¿Cesan? Ah, bai. Thank you! ¿Quieres morir? Koitadua! Koitadua!
Koitadua! Epic Fail, koitadua! ¿Cuántos dedos ves? Ja, bueno. Uste dut egiten zuten zela aventura kendu eta gero kobroia. Eta gero jolas normalean ezin dituzu erabili karta hauek, baina gero egongo da aparte beste jolasteko mota bat nun baino utziko dizutela karta hauek erabil. No todo el que deambula está perdido. Listo. Venga. Ea horrekin zerbatzen garen, gutxi gora bera. Ah, horpia. Bueno, vale, izildu du hori ez da ez larri. Gero arpia da izan daiteke karta hona oraintxe bertan. Irumin eta izostu, ke majo. Eta burura dena. Kabroia! Sufritzen garen nao, Sufritzen ari naiz kabroi honekin. Hau ja... Eske ja, hau... Berdin zait, ja, berdin zait. Garruta dagoelako. Ah, ez itxoin hiru dira. Egon. Egon. Na, ja ez. Me has vencido. Ai, sufritzen nabil tipo honekin, Sufritzen nabil kabroi honekin. Frogatuko dugu... Hunterrarekin. Ea, zelan Hunterragaz. Usando moneda falsa. Guay. ¡Rexar! ¡Contra los 4 jinetes! Haremos polvo tus Ondo azteko karta bikainak danak. Fuera. Lehinurak. Hau politagoa da azteko adibidez. invasor. Venga, fuera. Puedes. Teje arañas. Vamos, Feliek, nos divertiremos un rato. ¡Basta de palabrería! ¡Que vengan! Y es que... ¡Oh! Fastiatuko dut oraintxe bertan karta horrekin. Ole, jarri lo sekreto. ¡Tasca! ¡Surprise! ¡Ah, qué majo! Baina, gero guetarako orain gastatzen baitu. ¡Oh, ez du beraso! ¡Oh! Hau botako dut hobeto. Eta hobe, total. No tengo que ser una princesa. Txerak ez zuk eraso gaituzun lehenik eta behin, venga. Vale. Vale. Ahora, liko dugu, ze ateratzen den... Oh! Baina eza bestia, que puta... Hau segurazki izango da revivir con un punto de vida eta ematea bi gehiru. Corderos al matadero. Ondo! Ikusten! Irubi, hostia. Ikusten.
Nik esaten nuena, baia. ¡La plaga te consumirá! Bat eta bi... Komplikatu edo hau, A ver, supuesto dut honekin eraso... Pero bueno... Zazpi sortzi, ya está. Pero bueno... Me cago en la hostia. A ver... Orain ja moskatuta nago kabroi honekin. Orain ja moskatuta nago horrekin. Cago en tal. ¡Rexar! ¡Contra los 4 jinetes! Orain ja moskatuta nago kabroi horrekin akatzeko. ¡Polvo tus huesos! ¡Que comience la caza! Vale. ¡Invasor! Venga. ¡Que aún puedes! Vamos, Feliek, nos divertiremos un rato. ¡Basta de palabrería! ¡Que vengan! Karta hona hau. Venga, ea zer egiten duen hor. Dena burura, ezta? Laugas... Oh. 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 Qué bueno. Eta bera. Vale, oza, bost eta... Ah, ondo. Qué bonito. Bueno, gutxienez ez ditu atera orain sekreturik. Pero me está dando una paliza, padre. Nada, detrás de mí. Cabrón. 6 sortzi, eta uste nau 6rekin. Cabrón. Venga, ondo geldiarazteko. ¡Me cago en la hostia puta! O sea, vale ya. Me cago en Diógenes, vale ya. De tanto puto hechizo de control. Me cago en la hostia puta. Vale ya. Basta ya. O sea, aski da, Mercedes. Aski da. Rogearekin baditut karta batzuk, igual rogearekin lortzen dugu. Ditute karta batzuk konboak egiten dituzte alau bin eta alakoak igual, hoi esker lortu ditzakegu, zeo zer, konboak ematen badizket, claro. ¡Contra los 4 jinetes! Cago en tal. ¡Polvo tus huesos! Vigila tu espalda. Watch your back. Gainera arma ematen digo, oza, hau hori torrigo zaigu primeran. Inflige 1 de daño, roba una carta. ¡Invasor! Berarekin zurazki asko zer errazago egingo zaigu. Vamos, Feliek, nos divertiremos un rato. ¡Basta de palabrería! ¡Que vengan! ¡Venga! ¡Miserable Fiorica! Afuera. Mintxo bat. Ondo. Hau ondo etorriko zaigu armak atatzen duenean. Arma bat dugu. Qué bueno. ¡No
Con colmillos. En fin. Tienes erosotzen duena puntu bi jasoko ditu minez, beraz. Ah, ondo. Ze polita den gure Bizkaia. Ze polita den gure lurra. Hiru eta bat lau, venga. The light protects me. Inteligente. Normala. Botako diogu hau. Botako diogu hau. Eta ingo diogu... Bai, total berdin zaigu. Ez ditu karta beagorik aterako, beraz. Momentu zor. Lógico. Vale. Vale. Ondo. Orain asko ere hobeto, Corderos al matadero. Bat gutxiago. Bi gutxiago. Ya está, ondo, bi gutxiago. Bi kendu ditugu, ya está. Ánimo, ya está. Y sosten gaitu, ez. Te jamás dos horrekin. Pues ya está, ya está. Torio paicho hau. Venga, alde hortik, caben tal, alde hortik caben shots. Ya está, me cabe en la hostia. El arrabal militar me ha fallado. Ay, cómo está el servicio. Ez dakit ondo pentsatu, txartu pentsatu zeldo horrekin, Caben, ya está, ahora Juan hortik, caben tal. Tus esbirros se su último aliento 2 veces. Varón hendido. Chamán y brujo. Vale, gero según ahora behar dute... Remendejo está compuesto de aventureros que no pudieron con el eremita Cho. Ah, vale. Destruye un esbirro, qué majo. Bai hori, nik egiten dut. Jongo gara nik eta egin honekin. Nik egiten dut. Sinestale, nik egiten dut. Ostia, azten da karta gabe? Zer dauka arma bat eta... La luz me concederá la victoria. Eta hau suposatzen gastatzen duenen ematen diola beste arma bat, suposatzen dut, Hola ulertzen dute bere... Gainera beran, fatigarekin. Coloca esta arma en tu mano. Pues listo, se emango diogu berari, total. Ah, baina fatiga ez dio afektatzen, que bonito. Hau, aski da, niri kolpatzea! Hau, deskarta ez dauka zentzurik. ¿Más instrucción? Bai, mucho más instrucción. Destruye un esbirro. ¿Se acabó el fuego? No. Así berri da, zure desgraziarako. ¿Cuántos de más instrucción? Eta baina orain utxiko dugu zazpin.
Hostia. ¿Más instrucción? Osea, ja hasieratik sendatu behar gara. Gaira nahi duen beste erabil dezake habilitatea. Oh, liatu dut, vale. Ostia, gainera ez dio egiten, nekie fatiga ez dio egiten minik. Kabroia. Zaiatuko naiz junterrarekin. Igual, brujua igual hobeto joango da kasu honetan, Ostia, komplikatuak dira ja, remendejo eta la... Jo, hau adibidez ez dauka zentsurik. Hau ez dauka zentsurik, hau ez, hau momentuz ez digu balio. Balio karta basuak. Hau bezala, adibidez. Joder. Lautxan da. Vale, de ja. Bartzen diogu haua erasotxera. Ah, es que cabrón. Se acabó el juego. Joder, bitxan da, benetan. Oh, vale, baina katuko digu. Saltea los perros. Ai, ez diotera su mierda! Venga. Bestea, vale, 6. Tako dugu. ¡Ah! ¡Ah! ¡Liada, padre! Ez dite maten. Nahi nuen hau atera. Que va, ez dite maten. Ah, errotu nahi zor. Kauen tal. Igual gorrokarekin ondo doa. Saia da, remendejo kabroion dago. A ver. Remendejo quiere jugar. Yo no, contigo. Errenetzen dut hau sendatzekoak ditudalako, besterik gabe. Egia esan da. Ikusten, sendatzekoak ditut. Hau mine egiteko, naiz eta kaka bat izan. Hau atera diot bigarren txandan behartuz. Aterako diot, ja, eske... Hau nahiz birro, osea hori be ez dauka zentzurik errotxe. Vale, ondo, adibidez hau. Ja bi golpe zehiztu ditugu, hori... Orain bi rekuperatzen dugu, nahiz eta bera bostu egingo digun. Vale, hori gordeko dugu momentuz. Vale, Erasoko du kartoneri. Ah, habilitatea,
cago en tal. ¿Se acabó el juego? Van a gastar esa la cabrolla, hombre. Es que habilitate Ori, chaval. Es que habilitate Ori. Está rotísimo. Total, ese igualio, así que... Es que esa habilidad dago apurtuta es su rengokoa, tío. Este mango... Pues no, ya, algo du. Yo me encargo. Vale, bueno, Obeto. Baina oraindik hobetu beharra. Igual bale, eske ez dakit oso ondo nola, badira bizien daiteke aukera ona oraintxe bertan bere honen kontra. Zaila da, Zaila da. ¡Remendejo quiere jugar! Vigila tu espalda. Vale, hau soberan. Ja, hasteko. Nada, venga, fuera. Gastar esa la... chándal, o sea... Oh. Venga, fuera. No te metas al feñique. Va a atacar tu código, solo es que vivía está. Vale, Garbi. ¿Se acabó el juego? Es joko así da lagun. ¡Ole! Hor fastiatu zaitu asko. Valores zaigu esertarako bario. No te metas con colmillos. Allá vamos. Eta técnico txampona, txampona... En fin. Eta orain zure eski... Ez dut uste gure... Ah, bai. La luz me... Allá vamos. A ver... Bare, bira, geratzen da... Eta horrengo gotzonan printzipioz hilda dago, ja. Pasada da, osea, balirarekin ja, listo. Batzutan, listo, pues eginda. ¡Hala! ¡Remendejo cabrolla! ¡Juan Picutara! Este da gutxiago. ¿Qué pasó con Remendejo? Que a Remendejo merece pillado. ¡Mi avatar de guerra! Debí fabricarlo con mejores jugadores. Venga. Grogulus es mi prototipo para un ejército de gigantes. Eres el sujeto de prueba número 1. Es el sujeto de prueba número 1. ¡Qué majo! Ohore bat da niretzako lagun. Ohore bat. Venga. Ea zer dagoen hortik. Bereritatea zait asko gustatzen, Grogulus. La luz
concederá la victoria. Vale. Listo. Gauza gustatuko litzaidake jakitea zer nolako eraso eta bizitza dekoten, pero bueno. Bada espada. Bada espada. Ah, buetako bat! Kakabak dira, las bogosas estas. Agur lagun, agur jauna. Agur jauna. Parnos namos. Ah, ondo, eta orain 10 jartzen dau. Ez zite maten. Gutxienez konduko diogu. Au! Min egin nabore. Mocos. Ah, ondo. Batekin akatzen dit, osea. Hau nefratuko dute gutxi barru. Bilakatuko dute batetan. Pero bueno. Ah, ondo, eta nervionen nahi todo, Dios. Ostamar, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cuántos dedos tenéis? No puedo hacer eso. O sea, flipa, colega. Ez la nago, Jakien dezazuen. Ah, bueno. Vale, ba berriz ere... Au, ai, ai. Ez dakit baliraekin berriz ere hobeto izango den. Zera. Gure apaintza baino. ¡Valira! ¡Contra! Graulus. Vigila. Espalda. Eta hau ondo etorriko zaigu gainera. Azteko 3 karta nahiko onak agertu zaizkigu. Ondo. Gabilondo. Ez dugu aterako lehenik hori bada espada. Beste horrengo gotxanean nakatuko digu. Vale. Eta gara egingo du bere kopia. Hau oso garta hona da. Allá vamos. Venga, holan egingo dugu. Hamar jasoko dugu txanda honetan, baina bueno, gutxienez. Bat fuera. Badekit honekin akatuko dira labiei, oneri kaso honetan. Bueno, ez. Zea raro ez duela erabiltzen da habilitatea.
Allá vamos. Fuera. ¡Wow! A todos los personajes. Vale, baingo dugu porrazo hemen Purificaré. eta hau hemen. Allá vamos. Hiru eta beste lau. Eta beste bost. Vale. Vale. Pues porrazo al canto. Tratako dugu arma bat. Allá vamos. Vale. Ya se vendido baino txartu lagun. Dolor de tripa. Dolor de tripa. Honekin hau argita garbi. Eta orain hau aterako dugu, eta honekin oneri. Todos los personajes. Bala, aterako dugu hau. Ekin abokatuko dugu, zuk burura. Beste bi jasoko ditu erlegatik. Eta orain hau botako dugu bai. Holan izango ditugu kartak orain bertan eskuan. Gauzak egiteko. ¿Cuánto de ataque dura este turno? ¡Hostia! Sorchi mal. ¡Hostia! ¡Hostia, parisando! ¡Ah! Listo para la acción. No te metas. Largo de aquí. Ezin dut akatu, espentsa, osea... Ez nago ematen... Baina, gutxen ez babestuta nago. O muere. O ambas. Vale. Bueno, ya irabazita dago. Ni kabroi hutsa naiz. Ni beti naiz kriston kabroia, normalean. No te metas con colmillos. Ya está, ya está. Venga, Valira. Valira for the power. Vuelta al punto de partida. Claro. El Mad Scientista. Blood se come a los zombies que sobran. Ahora que lo pienso, tú serías un buen zombie. ¿Cómo voy a hacer de todos los esbirros a uno? Coitado, Coitado, Juego no zuzenean balirarekin berriz, osea... Valira contra Blue. Zombietara joango da, ziurazki. Tú. Espalda. What's your back? Torri aldatzen digu, bizitza guztia batera, bale? Pero, bueno... Pregunté a los zombies si querían dejar tus sesos y contestaron que no quieren comida basura. Tontaco que es. Cada vez que muere un espero con último aliento obtiene 2 ataques. ¿Qué tienes ahí? Se la tocó dos. Buen perro, uy, perrito guapo. Joder. Hostia, pare.
Venga. ¡Pamba! Zombie Shack. Call of Duty Black Ops dao. Zombie Shack. ¡Adelante! Ay, maten diola. Clean, clean, clean. Allá vamos. Venga. Orain ziur eskakatuko dira hau, suposatzen du, baina honek egin dezake beste eraso zuzena. Ba, hau, holan. Hiru eta hiru 6. Vale. Venga, fuera. Adiós, José Joaquín. Allá vamos. Clean, clean, clean. Lobo eta hiru 7. Dolor de tripas. Oh. Existe un logro por perder contra Bluff, estoy seguro. Basiu nube. Porque Blizzard ezagututa kapaz dira. Allá vamos. Oso kapaz ikusten ditut. Clean, clean, clean. 7 karta, vale. 5 eta 2 7. Beitu, hau egingo dugu, beitu, zer ditzen zaizun. Pamba! Todos los esbirros, akatuko dira guztiak, vale, venga, fuera. Eta orain, hau botako dugu. Oh. Bat. Bi. Ez dit ematen, ze pena. Zagatu zego horregatik. Oh! Allá vamos. Bien jugado. Listo. ¡Listo! ¿Y ahora quién se va a comer a todos estos zombies? Pues beste, izaki bat sortu dezakezu horretarako. ¡Está vivo! Pero tú morirás pronto. Venga. Este es el fruto de los experimentos más horribles y gloriosos del arrabal de los... En fin. En fin. Zer egiten du... Zer egiten du velocidadea? Intercambia el ataque y la salud de todos los esbirros. Juan de Susana, total, ya, jarrita. Ah, es tío de ser kostatzen gainera, berabilitatea, qué bonito. Vigila tu espalda. What's your back? Baitu ondo, azteko ondo, mandizkit. Gainera hau, karta hau aterazi zitzaidanean, karta bikaina. Me encuentro mal. Y qué majo. Beire txanda. Hala, neruian nago horretik galtzela. Imaginatzen nuen. Total egin ez ezer kostatzen.
Venga. Irutan ja. Horren ebliko du habilitatea. Vale, ez da izango insaian ikuste honen hilabaztea. Eta oskatu izeraterako dau. Vale, 3 eta 2 bost. A todos. Coitado, Los condenados están listos. Coitado, Allá vamos. Vale, venga. Buah, lo Reinaldo tuvo cabrón ya. Ahora. Allá vamos. Pentsa motetan gure prioritatea goibi esan behar dira ematen digutelako bost bizitza bakoitzeko. Ekatzen dugunean. Los condenados están listos. Claro, 3, 6 eta... Vale. Aseatuko gara berriz. Balirarekin. Balira! Hana ondo aposten nau, dena ondo joatea. Vigila. Tu espada. Vale. Dame un abrazo. Listo para la acción. Venga. Bere txanda. Naxxramas es nuestra. Ai. Bi. Eta lau. Vale. Hau fuera heliketa lehen. Allá vamos. Eta burura. Claro, hasten dira bat ematen. Está aitzerakoan. Que juegas, no. Ah, de sobrecarga. Agur. Joan nadi etxera, Latzen dio, bueno, baina biak hilko dira, beraz ondo. Dolor de tripa. No te metas con colmillos. Epa, listo. Dolor de tripa. Hondo, qué majo.
Sukona. Allá vamos. Venga, fuera. Dolor de tripa. Allá vamos. Vale. Tasaurus de este suelo, vale, de este suelo, vale. Hala, ondo. Hala, saio jartzeko edo. Emboscada. Emboscada. Ondo etorriko zaizkit, Rey exánime. Venga, hombre. Venga, hombre. Mercedes, Mercedes eta favores. Ay, ama. A ver. Contra Darius. Tú no debes hacer nada. Venga, ondo karta una gazteko. Kaben sos. Austria. Zanda pasa. Está zer gertatzen. Vaya, hombre. Afuera. Listo. Nerubianak alteratzen? Ja? Nerubianak alteratzen, ja? Eta, baina, horrein hau egiten badu bizitza gabe geratuko da. Zegoen koska. Ale. Eta bine eroso dastingo nahi baduzu. Ui, gutxi batik, bat eta bi. Gutxi batik. Ala! Venga. Hor. Los condenados están listos. De Naburura. Vale. Sei batarekin, adibidez, edo lau hiruarekin emateko.
Ja nahiko fastiatuta nago, Nahiko fastidiatuta. Lau 6 zazpi. What? Bueno, honekin nobeto joan gara. Igual hortzen dugu honekin Haben ondo doa. Eta hoberena ondo doa. Ay, macho, maitea cabro hau. Venga, fuera. A ver, se le gusten gaitoen. Hau bada espada. Vamos. Se desgertatzen. Ai, habilitatea. Dio! Fuera. Los condenados están listos. Limine egiten gaitu. Barko ditu biak akatzeko. Ez. Ondo. Que majo. Duguna da hau isildu. Hau ezin dugu esan nahi txarto. Ez, venga. Honen habilitatea isilduko dugu. Hau jarri eta hau bota. ¡Por el rey exánime! Burura dena, atama por saco. Honekin akatuko du. 6 bederatxea moi. Ba, ya está. Ama! Ez dakit zerekin egin. Ez dakit zeinekin saiatu. Adibidez, saiatzearre, porque... Igual neka ia da beta, nago buruarekin ja erdi lertzeko. A ver... La luz me concederá la victoria. Un momento eskanduko dugu. Claro, dugu hau, es que... Listo. Isilik egon. Berdin zait. Armak printzipioz ez ditu kabroi honek. Armak printzipioz ez dituen ez. Apai, akatzeko era polita.
Vale. Ordunik orain egingo didana da hau, holan eta bota. Kabra bera eta bera beritate. Oye! Vale. Ke askoz gehiago ez zait okurritzen. ¡Listo! Venga ya. Ala, venga, hombre. Me has vencido. No lo bien de saque, wow. No la guinda saque wow, tío. Más los batekin, berba. Es que está aquí, benetan, ez dakidela zeinekin saiatu. Ez dakit zeinekin saiatu. Vigila tu espalda. Si debes de obedecer, obedéceme y pierde ya. Listo para la acción. Venga. Allá vamos. Venga. Vale, eta aterako dau. Hirugatik. Vale. Purificaremos la fuente. Allá vamos. Vale. Benebliko du hori eta nire tauntedun... Ah, ondo, que majo. Venga, ba, isilduko diogu eta aterako dugu, hau. Adibidez, sola inokorlitzen zaila pizka bat... Oye, aquí da. A ver. Zazpikarta lapurtzea. Pues bai, es que este ser ez aigu geratzen. No, gutxenez... ¡Hala, venga! Tres kartas lapurtzen dugulako, porque gehiago... Allá vamos. Karta nuen, baina, bueno. Vale, honekin fuera. Eta botako dugu izateko karta gehiago, porque, vamos...
Karta eskaz nabil. Vale, karta bi... Vale, badakite... Ostia, lau mine ingo gaitu. Vale. Porrazo. Agur, benur, zombi. Hau. Bat. Eta bi. Eta hau. Allá va. Eta bost zuri. Azereit. Vale. Los condenados están listos. Vale, hiru burura. No te metas con colmillos. Venga, aguantatuko dugu bost hoiekin. Horregaz. Eso egiten... Joder, empieza con los de provocar y es... ¡Ah! Cago en la puta. Es que orain ni zer egiten dut, tío. Ya está, galdo egin dut, osea... Primeran si joan. Cago en Dio. Oh! Benetan, darama dela 20 minutu kabroi honekaz. Joño, ya. Ataskatuta daukat kabroi hau. Dadius, cabrón. Vigila tu espalda. Vale. Chanda pasa. Nire txanda. Vale, si vos ez egiten. Horrek, vaya. Venga, hombre. Tío. Es que habilitate hau. Bidine baino... Venga. Dastingo, ezta? Bai. Sobrekarga zenbat? Sobrekarga bat, osea, ordenoko txandan lau izango ditu, lau kristal. Purificaremos la fuente del sol. Te metas al feñique. Claro. Afuera. Venga, fuera. Nahi dut kontrolatzea maia, aunque edo ze gauza bota dit, osea, ja, edo ze gauza espero dut, kabroi Vale. Fuera. Puntu bat mine ingo diogu. Oh. Allá vamos.
Opa, hortxe eta hortxe. Ondo, orain ja, edo me guzti gaurbitzen gaitu karta batekin, doia nahiko, bueno, hau nahiko txo gelituko gaitu, pero bueno. Ya está. Dame un abrazo. Listo, costatus alguna, Thaddeus Cabrolla. Costatus alguna. Esta es la boda que colma el vaso. Te jodes. Zeugen eta Stagag. Oh, Pediestaren. Oh. Egingo dugu momentutxu baten. Bai, behar dugula karta hori. Sacerdote kontra Thaddeus, eta ematen gaitu. Gainera, ez dut, kultor oscuro. Dark Cultus, bai, hortxe dau. Zeratuko gara gutxienez Thaddeus Cabroionen kontra. Eta jaunekin utziko dugu. Ea, ustute... La luz me concederá la victoria. Eta falta zaidana da justo amerakoa. Venga. Uy, coloco una copla. O está nire mazo, ¿ah? Nire mazo normala, vaya. Vale. Botako dugu porque egingo duen lehenengo gauza da hori elabiri eta lan atatzen gaitu dena nerubionak, bera egin duen gauza berbera lehen. Está aquí la salud. Hortxe, momentuz. Tres puntos de suerte de un esbirro amistoso. Coloca una copia de un esbirro aleatorio del mazo de tu oponente en el campo de batalla. Ni de palo. Momentuz ez gutxienez. Zorazki erabiliko duela erasotzeko. Cabrolla. Que... Ale. Nada de tenseror, bi bilakatu dugu. Ondo, hori ondo etorri zait. Au, cabroia. Toma el control de un esbirro enemigo con 2 puntos de ataque o menos. Te haré cambiar de opinión. Listo. Vale. Por el rey exánime. Zilzate. Vale, emango diogu bizitza. Sendatuko gara eta burura. Obedece. Eta burura, lororororo. Dolor de tripa.
Vale. Goiogu... ezin du, vale. Tenemos el ataque y la defensa. Condenados están listos. Obedece. Tardekin sendatuko dugu, momentuz. By the moment. A todos. Teoría nago ezingo luke, pero bueno. Mi destino está decidido. Obedece. Hau aterako dugu. Eta listo. Eta listo. Au! Zortzi eraso. Koitadua. Zortzi eraso hori... Mi destino está decidido. No todo el que deambula está perdido. Venga. Katuko dugu hau, ematen digulako beste bost bizitza eta hau fuera. Talan kantzen diogu herritik, venga. Ondo. Hori da. Gaina karta gabe dago. Jo, pobrecito, que pena me da. Tus cartas poderes infligen daño, venga, eta gaina hau negatik egiten dugu bikoitza. Lo había previsto. Ah, bai, listo, orain bai. Ya está, ba, uste dut falta segula ja gure Priestein mazoa karta bakarra falta segula ja kompletatzeko. Beraz, esan dezaket, ja, larun bateko txapelketara, ba, ia nahi ditudan karta guztiak eraman ditu dala. Beraz, alde horretatik primeran, jarriko dugu ja hau. Eta besterik gabe, espero gustuko izatea gaurko zuzenekoa, uste nuena baino luzeago azkenen geratu da, baina bueno, besterik gabe. Gustuko izan baduzu, bakizu zen baduzuen, eta zaindu, Donostira bazoazte bilatu jo kiora bat, zirazkin nien izango denizela, kamarekin, noski. Eta besterik gabe, bakizu zen baduzuen, guztu izan baduzue, eta zaindu lagunok, ondo pasa azte burunetan, hau!